Yano pin vote haga nega election MDC ke Bansawan. Kata lasyusngi haga sengi Friday. Kublai shibun ya pi barok ke parlok jonga ki baju snat ban pet ya video haga nega channel ke jonga. Te haga nega video ngakwa ban keren halwar ke phangba. Yano pin vote haga nega election MDC ke Bansawan. Kata lasyusngi haga sengi Friday. Bat nang ta hatu kali air jong voice of the people party. Kadang klan mo, kadang be hir mo. Syabaro ki jaka jong ka rikasi kabri nyautrap. Kei balik ke penong yang abang keren kum ta kolong ba. Ngui hagi niki kendiat sengi. Baki weipat ki parti, ki weipat ki seng. Ki kwa ban pen pat, ki kwa ban pen pra, ki terang dik ba kin yo dong, kin yo nia, kenang ba kin nong yalam jongga voice of the people party, kin ya pra, kin ya clash ngalap benang. Kim yo daw, kim yo lenti, kim yo nia ARM ban pen thok bria ka parti. Kishu abed ba kin nong yalam jongga ka parti kin syubakala. Tang syubakala kendian kin pelan ha ki rensan social media. Kenang ba kipat ba kin sengutuk bakala. Kata kalong ba ngiui ba kishu edit da ki short videos, kishu clip kendian. Tangi ki jingkeren. Jong presiden ke voice of the people party ba ardan. Nang ta habaki ladap clip kumta ki pelat pat ki rensan social media. Kenang ba ki wei bas ngap kin ong ba shisha ngimla ban syanya ngimla ban ngia ardan namaru keren kum ni. Kei bang kwa banong kalong ba ngimdei ban pet tang ya ka video ke ba san second si second. Ngidei ban pet ya ka video ka ba nadu ke ba si second. Hadu ka bekut ban la kalong ka ba si minute ar minute. De hang tangin sengo token atau ukuran ni ka ba day ni ukuran ni ka bom day. Henry kei ka bang kwa ban keren kalong ba. Kini gi wepat kinong yalam jungi wepat kiseng. Ki terang dik. Bak kani ka pertikan ya pat ya pra. Namar play. Makiru ki ite lang bagi social media, ki YouTube. Ba la ima shisha upat ba pra, kat sebelit pra. Kila ima nata da kiwat kesai, kiwat dak kumno ban yo ban penpan. Henry kimlam ki sulit ada kita trik ke manga lah itu ipi mana. Ki sulit ada kita trik. Kawai pat kalong ba. Dena kata kadau kan. Bangong ba. Hatu kal air jong voice of the people party. Kadang klan mo hadu menta kumba klan hak election amli kumba klan kam tam hak election MP. But hadu menta kadang klan namar ba dang kendat kesingilai i baja kum kini ki iru. Nang ta nyu iru ya wei orang ba nakani ka party. Yu i penban kum kita kidak orpat ayure ban nyapat ya pra ya ka party. Hot manga ban mapi hagi por baro ngimtip ngidang syanya ngidang ngen ba kidai shisha kibrio kibayo ijngai nam takari bagajat brio ngenam la banong ba kidai basyat kala namar ngi i jingle jongki henry penban pose ngi i dang kendat kis ngi i penban ba we rong ba jong nakani ka party ngi penban i kumba kadai kadak prut kadak orpat barit kaban sapen he kaban sapen pat penpra kaban sakta ya kamet himbar kowe ngi i bakaja kumta rek kabang kwa banong kalong ba ngi de ban syem ya ka jing pensyai jong i spokesperson jong ka voice of the people party iba batskam marbo mai iong ba ngimdei ban pet yo we rengi ban pet yo babun balang u president secretary
nanta ki nongkit kam jongka SEC, jongka State Executive Committee, jongka Voice of the People Party yang ba mengibarok ngia teli. Barok ngia teli, amdan reba, way wile persyak way wile persyak way. Kidon kiba pan tiket MDC, hendak ki klaim yo, hendak still kidang ya trailang bat ka parti. Kapan pa ba, mdai reba ki wan join, mdai reba ki kuat wan join baka parti, datang namar ba ki kuat tiket. Hendak lada kim yo tiket ru, ki ya trailang. Kau tu kapan pa ba, kim kuat tang ya tiket. Lani kim kuat tang banlong MDC, ki kuat ru. Banlong kita ki nongkit kam. Lani banlong kita ki basyakri met bat mensim. Ya kari berjat benri berkuai. Lada kim yo tiket remlele. Ki atrelang bat ke parti hi berkuai. Hari ke basmusi kalong ba. Kitu ki bom yo tiket pan. Ki mi no na ke parti. Lani ki pen jaklian no, nene ki pen top bria no ke parti. Na kata kata ba mat kamar bo yang ba. Syubyang ba ni klaim ai tiket ikitu ki ba. Lami no na ke parti. Pan tiket ladam ai lami no. Syubyang bamai kum kita nama lada ai kum kita la syai kin dalong kinong kit kam lani kin dalong ki MDC lele. Kin sa shet kala ya ke parti. Tei ong ruba syubyang mangi klaim ai. Dan rei wat iki weru ki bom yo. Still kita nge trelang bat ke parti. Kata ka bo penoi nga bangan keren hatu kal air. Jong Voice of the People Party kadang klan mo namarja kum kini yo le siba hot mga ban mapi gibala nang lastat ngila nang te ban bisyar kanu ke badai ban syem kanu bam de ban syem kanu ke babha kanu basniu kanu bangi de ban kentat kanu bangim de ban kentat mga ban mapi ngila nang ban bisyar kabas ngosi kalong ba na ke benta kitu ki briu ki basyong syaki benta ki ba ki jaka ki ba kendong ki bom don wat ya ka funru ban pet ki ba syuk sngo tang na kitendong skor ba yo sngo na ki briu yo jalile ba don ki briu ba syuan pensyoy ru ki briu ki ba bom nang bom start ki briu ki ba bit batam yo lese syu yo sngo tang ba pensyoy ki briu oh shisha ulong sya kumta ban kumta te ngam tre syu yo pra lane ngam syanya syu yo bar dan lane ngam syanya syu yo singkon ha kabas musi kalong nakabentaken nakabenta kita ki briu ken ki ba sa sya kendong cerot ki bom yu i ya ka phone mga ba mapi mlele Henry nakabenta kita kabas musi kalong ba yo ki syak thiet no leng baki jimut jumper khan yo le se ki syak thiet no leng baki but senti jong no re jong no yo le se ki ngop no hapadang kum kita ki aka ki jing penchoy kabas syap ting kalong kita ken Henry kay bang kwa banong mga ba mapi bang itip to angin mi syakman ban pensyai ba nyimdei ban pet tang yo we ni de ban pet yu babun balang haba babun balang yatli ni haban pet syata ni de ban ino yo ta bumi namar uta bumi lane uta bom utahi bo pen idak bom yatli ya utangim de ban pet lane ya utangim de ban let jasno namar ba un sa penjengat lang yang ngiro Henry ni de ban pet ya bun balang kay bang kwa kalong kum balong haka election MLA sangut ki MLA ngiyo na ka Voice of the People Party ka parti ka berit ka parti ka baduk ka parti ka ba bom dan ka parti ka batmai hari sangut ki pat ba kisenya nangta one sa election MP haka election MP ru ki pat ba jong ka briu nyok trap ri khasi ba jantia kisay yo MP badan brom day na kiwe pat ki parti beruspa kisay yo MP ban led present sa parliament hadalhi day na kan ka parti berit ka parti ka batamay kumba klan ha ki por balaled election ki baladab to ay kan klan ru ha election MDC bomta namar ba day haga MDC ken bakin pet ken kmi ya ki jaka ki puta jong ke jela rikasi bajantia hi berkoi lada haka district council kin rule kini ki wepat ki parti balada rule teng wat hadu kan ka kenti bom taru nyemtep
Sakat no ki khendau ki siap jong ka briu nyau trap. Kin syak kelun no haki wei pat ki jaj benriu. Kin syak keni no haki wei pat ki jaj benriu. Syai kalau wei jongi kasihkan poi, syai kalau wei jonga baju pikan poi. Lada ka jaka jongi ngilak syak keni no haki wei pat ki jaj benriu. De namar kata lada ka district council ka Klan. Ban pet jaga khendau ka siap ke jaka puta. Kan mau bah ngi ki kasiru ngin Klan namar ngidon lagi jaka lejong. Rai lada ka district council ka Tolot kan mau bah. Ngi ngin salong kumbong susutam. Sisin kasngi ngin salong. Kinong tong jong no re jong no. Bat ladak kani kan Tolot sisya kata ka jingkaran jong susutam. Melung jongi. Sisin kasing kan saja. Kabakum kata yau pat kasih bayar hi barogoi. Tede namar kata ban na ka banta ka lasai nam ta ka pateng ga jongi. Nam ta ki khun ki kti jongi. De manga bat mapi ban rai. Hato yanungin pet bat yanungin pet. Yanungin vote bat yanungin vote. De manga ban mapi ngin rai. Ngim de ban sngap tangi ka bamenta. Ngim de ban sngap tangi mta. Ngim de ban pet tangi ka menta. Ngim de ban kemiru syakmat jongi. Lada ngalek ya gane. Kaya ka banja syadien. Lada ngalek ya katai. Kaya ka banja syadien. Kilong dien mandien jongi. Syuab ngin lek ya itu angin perkat bah. Bah. Ya ka badai ngin lek. Ya ka bomdai ngaban kentan. Namar bah kanu ka bentahi. Bala jit hi dah pisah. Bala tit hi dah pisah. Kata kamlong. Namar balai. Ka jing jit jongi ya kinong mikmat. Kam date bangi jit iginong mikmat. Tang namar bakila ai pisah. Tang namar bakila sumar. Tang namar bakila yaram. Ngin jit ikita inong mikmat. Tang ba hot ngalap benong ba ye kita ibayarap ni haban jet hi ni haban perkat hi ngiru. Tang ba kita kinong yarapat bapli andala poi ha kaborpan kiset kelayu pat ba ya kabadi ban keran kim keran ya kabadi ban keran kim keran na ya kabom de ban keran ki keran pat. Tang namar ban penhun ya nuri no ban syat pat yo pat ba ha ka constituency jongno re jongno. Handa itu angin jien ya kibriu. Omde ban tray tang ya ying jong pi la ne. Omde ban tray tang ya jong ya ying jong ha. Rengin jit kibriu. Ki bat tray nak banta kari bat kajat ban hibar koi. Namar bala da wan unong wai cisngi. Omde bo wan penjat tang yang ha. Wan penjat ya piru ya ka jelai berkoi wan man penjat. Nah tak kadau. Ngimde ban jit. Tang namar bo yarap ya nori ya no ngin jit. Rengi de ban jit. Ya kita ki bapet na menta ka ri ka jaj ban ri hibar koi. Ka jubab ka long ba. Ha ka sngi Friday. Pia ban kmi ba. Hot ngamla ban khang e pi ba. Pide ban jit ya pra lene ka Voice of the People Party. Dan pring pi ban jit kan PP Congress US HSPDP UDP Independent entah berkiwe pan. Te reke ba ngamla ban khang ya kata ka pidon right to vote pidon ka hak ban vote tan rei kani ko video kolong tang ban pensai kolong kum ka jing ajing mot ba to shwa ba pin le to perkhat arsin se nam ta kala wei jongi long den man den jongi shai kala wei kan poi kori khasi ba ye jongi lada kumni ngan long shisin kasngi ngin se yap jalap na haka pungti ahor Kublai shibun pi baro pro jonga ngin sai kenupan kublai shibun